Chaya, isalangi ko po kayang We The Local Podcast and kaya kayong one and only live Kapampangan Podcast. Ako po Kevin, apin po ining podcast episode 11. 11? Kalota. Karakalta na So, ketak na 11 na. Ilan na? wapin. Wow. 11th episode na po ini. Pero achutan po kayang day 15 na rin kaya katamong quarantine. So that's why we're broadcasting from home, live from Facebook. Baitan po magmasa. Siyempre, we'd like to tell you that this episode is brought to you by Where Kapampangan. They are our sponsor for this podcast series. You'll hear more about them later on in the show. Siyempre po kaya ako po ngeni. Ren ka na akong co-host Kening Vida Lokal. Starting with Nika. Nika, kumusta ka again? Nika. Frozen naman ni Nika. Ayun, may ngasya siya. Nika, kumusta? Hello. Kumusta yung operation, Ken? What guys, you I'm Ano Tagaytay City. Can you hear me? Ramdaman Oo. na Here in ka. Tagaytay City, Skyranch. Marang lagyan. Kabad 10 kaya po yung butan po at mag-alboroto ya. Ito po. Musta na ko Okay po, ka. Ken? Yan pala medyo may naing signal na. Wow. Wow, Masasaba yung ashpol. mas sabay Signal yata na. nga. Tatakpan Oh. kaya po. Tatakpan na yung vulkan. Vulkan. Tatakpan na yung Alright, bro, kumusta? Ay na, chuta palengki, babantayan tala rin masyadong dikit-dikit. Medyo sabihan ng tala. O syempre po tamamalengki ka, ala na kay sarili mo, wala mo na makamura ka. So, yung naisipan yung kasiping mo. Siyempre, magbanteta pa rin. Wow. Iwasan talang dikit-dikit. O, nang bala mo na maraming mga tuwan kay, dakapansinan nung anak ka. Wapin. Wala ito, mamalimos ka. Ru. Ating ay, Ro. Speaking of mato, pasakay kang Kong Ray. Kong Ray J. Manyag. Magyaw kayo ng manong mo to. Oh, Malalaparas kayo kayong mga manong mo to. bubusin ako pala dapat. Sorry. Maya pa oras, labod Kapampangan. May kiyabe ko ngayon kayong chismisan na rin yung with the local. Paging dredos tamo. Pota makiros lang malbetam. Wala pota makiros lang malbetam Kong Ray. No ka rin kang eni. Chuko Japan. Mumuna ako metong oras kanya kayo. Medyo may bakasyon kayo ni. Tigwan ako si kayo ni. Unang ipaintagon. May makbungin ka, may makbungin COVID. Yan, chuko kayo ni. Makain balo ka din nung kapilan makapagbalik kayo. Huling maka-lockdown kayo. Ala, indefinite na. So, Speaking of malyari, alapin. Opo. Speaking of Japanese, kaya betaya naman ni Petit. What? Connection? Totally no connection. Wala ko kasi pilit ang kapuso yan. Kumain niya ako ng Petit eh. Lupay ka nung hapon ni Petit eh. Petit po. Yan. Petit, pakilala ka. Hello, ako po Petit Dobles. Hello. Yan. Meron yan. Ang gewa mo, Ali, nanong gewa mo Today. ningal do ngayon ni na very significant para kaya Very since mga significant. quarantine, aside king mig ML ampong mig Gamer. Yung kapatid ko nag-ML na. Itong very significant agawa ko in quarantine na day ay is pekanan kayong aso. Congratulations. Nung eli magpadilong aso, magpapakanaso na. So, nung ngayon po ba, Petit, metong ngayon ka rin kaya bimikin ng Vida Lokal, metong lang ka rin with the kids. Balo po rin yung edad mi ketang minunang episode tamo ita or kakadwa or basta karatang first episodes pi sabing edad eh. So ipitit po metong ngayon ka rin New Kids on the Block. Pero itapin kaya bemiya naman ni Kong Ray J. Burigyan ko na ni Kong Ray bale na po ning anak yung pupunta yung pintalan nyo Ken Japan. Pasabay meta? Bale, nino pong binisita yung Ken Japan? Inilibutan kong anak si Reggie. Maraton niya kayo ni. Malambat niya kayo ni. Niya pang kapilan pa? Early or late 90s ata, early 2000. Sino kayo ni. May kapagsawi yaping nga po niya sa yaping ini nga po ko. Bakit sabihan ako kaya intindihan. yan. Magkaya
GM ya kang karen Chili's restaurant kene. Bisaman bis civilian niya, bago bray kang base iba ko ni Marine Air Station, US base ya. Yung mag-manage kitang Chili's restaurant yung kilom na din base. So, nung palang bisata mo mag-We the Local goes to Japan, natinda ng pitok-nangan Bronze. Uting may itong problema. Katang marangleng, yung nalalakad kayo mong... Nalag kayo tent kayo marangleng Deng apartment kayo ni Kai. Apartment kayo ni Japan, mga Latila. Opo, mga yan. Mga Latila. Nyapin na, actually, makaschedule yan datang kayo ni katuangan na putang mga naking manuyang ko. Putang nung datang niya, kailangan kaming mako. Lingay kayo malyaring yagnan kayong malatiya mo. Opo. Kunin ngayon yung milyaring COVID, masyado, balo ka. Opo, pero, dakal po Kapampangan, Ken, Kong Ray? Kenny, mo ko niya lang masyado. Dakal na rin Pilipino, king Yokosuka, itang Yokosuka. Yung pinakamarang Navy base na ning US king Japan. Yokosuka, dakal Pilipino ko rin ating Kapampangan. Okay. So, baitaan po mag-move on. Shoutout kayo mo itang kaluguran ko, Red Tolentino, makikiramdam niya. Red. Uy, Red. Shoutout. Wow. Ikaw guys, sa tingin yung shoutout, karetang katamong viewers? Waya ako, nag-share ko karetang barkada ng high school, datang Apo Buddies. Sisimba ka biking Apong mama kalulukan ta ating kaming malating grupo. Kamusta ako kaya? Nida, Ruby, Letty, Shoutout. Nora, yan. Karang mag-comment guys sa Tina. O matutudla pa. Shower out po kay pinsan ko ni Tina. Ate Dane Serrano, Mig sa Chuyarin. And Celine. Maka out of commission lang, mga data lang mo ngayon So, medyo mabagal ang internet. Alam po makapakyabe. Anya, chula naman. Si Mapa chula di guy. Repeat ang po Kong Ray. Brunsiga. Ray, basang kaya na. Huling shout out with the local. Sige. Po kang Kong Ray. Fan nyo ko po. Kareng tegalugan nyo. Nung po baloy, Kong Ray atin niya yung sarili ng YouTube channel. Itang nanuya kasi lagyo itang YouTube channel mo, Kong Ray. Grade J1. Grade J1. Walang kasagit-sagit. Agad yan po kayang screen. Currently, makakaya kayang screen mi. Ito po itang Kapampangan tamo na Kong Ray. Kapampangan tamo, Kapampangan page kayo ito, kayang Facebook. Upload ko lang tunggal-tunggal dito ang kanakong Tagalugan videos ka rin. Tulungan ka rin. Nung YouTube chula. Nung manal ba kayo po or maralas kayo mag-YouTube or Facebook, rin kaya katamong viewers. Minuna po yung Kong Ray mag-vlog kaya kami. So, Kong Ray, kwento mo no nano itang kaya kayong gagawa na video series kayang Facebook ang po YouTube? Actually kanito, yak man na-realize vlogging pala yung gagawin ko I guess vlogging na ito. May kumpisa yan. Kita nga guma na Kapampangan kayong Facebook. Pisasabihan pin, actually, Mike Pangilinan yung munikala, nag-suggest na. Dapat rin kaya katamong gagawin na rin. Taka-video la, Huling nung susulat talon, minsan edobasan din tao. Kasi ngayon keng social media, wala mo mas matanggap yan nung maka-video So, video tala, So, isip ko, kasi marakalipis sabihin may kanito, taping ama nung Kapampangan na mga ililang ka rin Tagalog. Karakal So, sabihin nila ka rin, yung sabi-sabi, dapat agnanag na namin. So, isip ko, at itapin, with Mike's suggestion, agawang video, short videos, 5 minutes or less, sabihan ko laretang ama nung Tagalog, inalilandala rin Kapampangan at gawa mo yaping inisip mi iluwang suggestions kay thread nung nanong pamalagyo ka rin video series yung linto Tagalugan series yung may gamit wala mo title na rin videos anyway mga kaya pa ini mga 2-3 years ago may gumpisa wait wala ko sa matuling ka pa Kong Ray ng pisa hindi mo ata ali po kasi kami 2 years ago kay may gumpisa
Wali mo. Wali mo. Wait, mga 2014 nata, 2014. Oh, around 6 years ago na ito. 6. Ay, ba't na pala na eh. Wow. Kaya magitnong dinalan eh. Opo. O yan, ni Kong Ray. Video. Wow, may gitnang dinalan na video agagawa ni Kong Ray. Kilala niya po yung Kong Ray actually through Kenny gagawin mo ngayon ikang with the local. Itang minu namin gawang Kapampangan video actually. May mambalo atin niya palang makantang gagawa na video kasi kaya pa makanta waligap ya ko na ako pamanta kamulat kitang movement about Kapampangan about these Kapampangan advocacies. Wala nang gawa mi itang mo naming 5 words we thought were Kapampangan video. Na kaming karakala mali. So nakalagay mali. May Ray J kataken. May Ray J kami. Kasalukuyan natin yung at yung papili kong Reagan king siping na. Kahit yung talagyo eh. Marka na lang, palang Nikawan. Kevin Pad. Anya yung mga bubulad eh. Ito pa mga ballpen na maluto yan eh. Maluto yan. Maluto yan. Ba't natin yung picture mo? Kukross out na rin yung lupa mo. Mas matindi pa cross out na kaya itong pa cross out na rin ka na ako. But anyway, imeto nga po yung Ray karetang sinaop kaya kami moving forward. Kasi anya kitang minu naming Tagalogan video. Igami mo sinulat Kong Ray. So, itang diba, tune ka rin. Kasi balo mo na itang diba eh. Very common na itang diba eh. Po Kapampangan ng diba, ang po itang bahay Kapampangan yan, reminder mo po karang kaya katamang viewers. But po sinabi yung diba or ba, Tagalog ya po yan. So, minuna kitang video mi. Kaya ba't imbis na ewari or emo itang istong Kapampangan, yung lege mi tewari. So, may pagdebate kayo pa, nasusulat kayo ng episode na yun, ano yan, tewari o ewari? Aliya tewari yan. Kaya ako balo kay ewari eh. Wow, ewari yung sinabi na Nika. Sinabi na naman Bruno, tewari. Walang maniwala ako kang Bruno, ring mas matuwa ka Nika. So, pota mas balo na pininiyaw. Feeling ko kasi tewari. Stick kami kitang tewari. Ngayon yan yung niluwa nitong Ano yung diba Aliyah? Ot tewari. Wow. Malyari na naman sa. Tewari. Aliwari. Wow. O ning impalang tewari, contraction nening antewari. Where is it? Antewari. Wow. Tayuwari. So, antayuwari. So, makantayang ali tewari. Ewari. Mga yan. Tinagday kong Ray J kitang video mi. Kaya ako balo kanta nanong lawe ng nano mong ikit kong Ray sigurado. Nano mong palagay mo nano mong pakiramdam mo niyang ikit mate ang minu naming video ngayon. Typical kareng kayanakan PTT kayo the millennials nga manupin mga yalilan lang Tagalog to the point de nga liwang manok Kapampangan de kayanakan irano balo kanyan kasi ginamit kayo minsan timan eh. Nagbalo timan. Nano po yung timan ana? Seryoso po na. Yeah. Ina mo po bibiruan na. Wali, ingirap. Ano po ingirap ana? Ito makanyan. Po. So in sitwasyon serious siya. Serious yung sitwasyon. Kasi dandaman mo la kalalam niyo naman po mga Kapampangan malalam yung totoo na. May babo yung mga Kapampangan din tao. May babo. So, kasi timan irap, malalam ang Kapampangan din. Kita na lang mo balo. Kasi mga ililan la eh. Ito may ililan la, may lelela rin Kapampangan. Punang kay, makalingwan la. Makanyan niyang maging in danger rin kay. Kapampangan. At yung pong medyo struggle nga ni uling iya ko po nga ni susopang ko lapin rin ng kening agham ketang papa-translate la pong documents COVID information, education and communication material. So gagawan da lang Kapampangan, shout out. Karela kasi burida mi Kapampangan translations da. Shout out mo rin kang Miss Marian Infante. Kay New Zealand naman kong Ray Pepasawpla naman kaya katamo baka translate la into Kapampangan dining karelang details about kayang Clearly, share kayo mo niyang umpisa nung kong Ray yung Tagalogan series sa niya.
Yan, pinalupanan niyang sinabi diya kay itang kay Timan. Yung kukutang diya kay itang Timan na piningitsura na yan. Okay kayo. Anyway, sana natatabog din rening magpa-translate kasi sasabihan da, ay masyado na yung malalamit ang panga-translate mo, Adam Makanya. Wow. Iba't gawan din Tagalog kanta o kaya gawan din ali naman sana. Yeah. Wow. Pero itapin dakala salamat pa mo rin nilapit lagi kata mo para magpa-translate ang documents. Oo, masunting itang lalapit lang. Muri na yes. sabihan, somehow may kaka-awareness la rin tao. Opo. It's a step in the right direction. Oo, exactly. Yapin may itong para sa kita ka rin Tagalogan videos. Yapin sa ating mag-comment, wapin po pala ne. Atang wala mo ating bumbilyang misindike ne. Opo. I realize the wapin ingirap din pala sa kanya pala pilik matara. Ito makanyan. At ipapin po nga mag-comment itang ay makanya niya magsalita yung ako. Magsalita ya po itang Belampin medyo maging out of touch. Ikaming kaya na kan. Guilty kami ken. Uling kayang eskwela na rin siguro. Lalo na kaya eskwela pero gulanda kayang manigaral in English or in Tagalog. Never in Kapampangan. Wow. Namata. Wow. Yang sinabi ko yun yung nag-present kong pamandulap king sinupan kanita. Yang mumuna ako lang gawan din video nga rin alang masyadong reaksyon itang malamo-lamo. Nikay, may kumpisa niyang inabe kay Will Dasovich. Kasi by the time, medyo sikat na Will Tsaka, inapake kanita king California. Uling may ka-cancer mag-chemo ya. So, inapake king Karela. At naisip ko, ihabe kaya parang kanakong tigalong video ako. At yung imanay, itang pangunakan ko. O sige pa, paano tayo may ihabe yan? So, inabe Mag-umpisa kanita, itang pakikuha na kung ating kayabe ka rin video ko. Panigulan ko rin. Clickbait adaben. Oo, yung kayabe may makbungit ng video. Iya kami marakal kong views. Kasalukuyan pa mo, kasikata na kanita. Kanita ya pa. Makapikya kanita niya. Actually, blessing in disguise itong pangasakit na. Uling, siyempre, makabugin sakit siya. Uling no karakal dito mag-sympathize kayong pangasakit na. So, tinikas siya kanta. Lalo yung miracle following ngayon. Wow. So, kabukasan, 1 or 2 days na bayo makukarela, datang naman ni Hailey at Sina. So, mag-vlog niya naman ni Hailey kanta So, inabe kaya naman. Paunakan mo rin ni akong ring. Actually, apo na lang. Apo mo na lang Okay. Uy, imaara yung paunakan ko. Iapura, pisang kaya ngalang pilatan. Itang apura, manyago ya. Itang tatang nanitan po itatang kumikapatad. So, medyo malapit yung pami ka mag-anak. Anyway, so maribat kanita, at akong kayabe, pakikuan ako ting kayabe ka rin video ko. Ito from 1 to, I think number 82 yata itang kang will So, retang 70 plus videos. Alang masyadong Ning kay ikang menalbe Putang itang kanyan. Ali ito Kasi putang lang following. Ning kay detang watch ika mo rin Nakakauga na yung tutunan. Tang wala mo tang lang intact, lang naman mapagalgagawan pero itang wala mo la. So anyway, kay bat na nito yung atinang manalbe. Mag-comment na kakaba no red threads. So, kaya miyabe ko pa. Yang itang gawa tamong kaya. Ang gawa tamong collaboration. Tabi kay linawe, pamune. Tabi kay linawe, in kayang views, so far, 234,829. Makanya? Face value pa yan ko rin, Face value mi pa yan. Alapang hindi mo talaga ginaganta. Itang YouTube views na, 3,538. Ikay, Ian Manalo sa Lenga. Shout out kang Ian. Ginawa na yung nag-post na yaman. Balang tin-transcribe na lahat ang word sa ginamit tamo. Ikbal nung ikitsyo nito. Tinag namin. Pinost niya, Pinua.
Wow, may 2.7 thousand shares yan. Lan mo na. Karagula So, bagay yan, nakasantim. Ay, maragula bagay ito. Itang big share ito. Kaliwa mo rin ang kaluguran naman nakit ka nito. Di ka awareness la eh. Hanggang ditak mo. Intin palang diba yapin pala Kapampangan eh. Itang makanyan. Kasi mapaminggiwata mo, tambing 50 yan eh. Wow. Ninong ka idea ka rin? Ninong ka idea ang 50? Ako balo. Ako na rin balo eh. Tanong nagkain eh. Tanong may pag-vote nung pilan eh. Wow. Sinabi tamo. Ali balo ko mig-vote tamo. Wow. Pila na pulo. Ali, tetapa bla makanta miras kaya 50. Bla makanta mga may sabi. Ang pera common eh. Mas ang tingin nga diyo. Kasi ako yung gagawin ko itang 5 words or so mo per video eh. Ako lang rin makabara yung video ko. Huling umainiplan eh. Pachekin na ba eh. Isipan ko Edo Alben eh. Din kaya kayo Alben lang makabala. Huling masanting lang yung video yun. Samutan mila kong re. Sa samutan, poini ka, sa samutan na lang. Subo kasi ni ka eh. Ating kayong kaya eh. Ating kayong aliwang touch. Medyo humorous lang. Ating ka na ako eh. Sa King Bandit eh. So, nyapin na... Alipulo pa ko po kasi joke. Anya makanyan. Dati ko po kasing biro eh. Maragula ka pa kalmatan kayo. Kaya ingat mo kasi... Ingat mo kasi medyo lalapad dyan. Pero iting gagamit kong Rhea, bala mo, itang message, babalot miya keng something interesting. Itang interesting yung puntalanda. At the same time, ako data message. Actually, bayo kayo, ka pa palabas, interrupt ka. Bayo yegewa with the local, nakasabi kayo kanito ay Ruston. 1 or 2 years bayo kayo may gumpisa. Makanya ng idea na. Ting humor bagya, ting... Out kong Ruston Banal. Shout out Banal, Betis, kumusta akin? Uneng, nakadisi, makanyan. Yako, yung gawa niya akong dili, makanyan. Kasi group effort siya, yung tinggeway with the local. Ating kayong kaya. Ating kayong meeting of minds sa harapin. Ikayo apalwalya eh. Pero din naman kayo minuna yung karuston. Masanting niya, akit yun. Marakal ko pakalawing, makanyan, makaralabuse din kaya yung video. Ingman pong mangyari kaya kami, eman meeting of minds meeting of stomachs kasi mga ning naming pisab yung gawan eh. Danop mo ini eh. Kung isa mo gandanop. Wapin. Isip-isipa mong inika ang po repetit magilang Kapampangan advocates at one time in their lives. Okay. Ipitit. Ing masanting ng kayang pitit kayong pamakyabe kayo. Maging representatives din hanak. Opo. Exactly. Kasi hanak ilang target tamo ken eh. Hanak ilang target tamo ken advocacy. Kasi ikaming matera kami Kapampangan na kin problema eh. Uning ding kayo na kanilang ilang target. Ilan to target. Tang pabakal tarelan yan. Wow. Nyapin ding mangyari nga rin. Dapat malyari la ilang mangyari. Youngsters ka pa kong Ray. Speaking of representative na rin kainakan, Nyachi Pitit Kenny, huling kitang topic ni. Stuya? Okay. Nyapi na Pitit Kenny, ang po'y Chikong Ray, ang pong atyo kami, banta represent milangan din ng generation na kening topic mi ngayon ni. Ining topic mi ni very timely Go Kebs. Wow. Nanong yung topic tamo? Imilyari kayo ng virus dudurot mabilog ay ato ngayon eh. Alalang gagawin din tao, chulo kayong bali. Yako chukin ni Japan, nala akong makayabe. Uning hindi ka tayo kung gawang dakal, tuki-tuki ko naman, di ba dyan datang ko, may ka-anam na ako ata. Ngayon, hindi ko pang makareserva ngayon maka-upload duwa at lu. So, hopefully, yung pakisabi ko rin Manalbe, ako sana sasawang Manalbe ka rin yung video ko rin eh. Makapulit na ko man ng ganditak mo eh.
Ya, hanggang ya akong dili, sana albenula at daki la kareng kayong kaluguran, kareng timeline yo, kareng iluwang aguman kin Facebook. Wow. Sorry guys, kin YouTube. Sayang alang klase Japan. So, Wapin alikay nung buriyo po nga kan datang videos ng Kong Reggie at chula po kyang kapampangan tamo itang Facebook page na. Ampong itang kayang YouTube channel. Meron pang kilala kong advocate ngayon Kapampangan na active mo rin. Mag-live yan naman uling maka-quarantine tamo. Kung Alan Sampang. So manibat nang nakadua mag-sana ring magkay. mag-live. Pero speaking of Kong Alan Sampang, buri kayang pasalamatan syempre ing kaya katang sponsor for this video ing Where Kapampangan. So Where Kapampangan is our Where Kapampangan is our regular sponsor for this podcast series. So rempong t-shirts ayan susulod na Bruno yung metong kanyan. Yan Leme. Sige, Petit, go ahead. Iko na muna itong charger mo kabang mag-adread ko pa. So metong ka rin retang t-shirt sa rin. Susulod na naman kong Ray karetang videos na. And syempre kami susulod nila naman. So akit yung lang karetang pictures kening kami Facebook page po kening live ming video ini. So Where Kapampangan can be found in Marquee Mall. Kaya po second floor, kaya New Point Mall, kaya Tete, po kaya ground floor na ng Robinson Star Mills. Very soon po, may online selling store na naman. So you should check out their page at facebook.com/Where Kapampangan. Thank you very much, Where Kapampangan, for your support. Along the same lines, buri kaya naman din ang shout-out ng Hindu. Opo, yun. Jedalon Mamiya lang washable face mask rin for liner. Rich din po ito target ng 10,000 pieces Bala mo maragulabagi ito. Salamat Hindu. O yan. Sige Bruns, i-segue mo na kitang topic. Okay, tintang topic ngayon is since pilang aldo tayo nang maka-quarantine? Pila ng aldo? 14, 2 weeks 15. na? 15, okay, more than 2 weeks na. So, siguro mika moment na isip na burita mo gawan, nanlaring etapa gawa, igagana kan tayo rin sitwasyon. Pero nung akabyusan tayo ini, potang datang yung oras na akabyusan tayo in a month or so, nanong buri yung gawan, ano yung sabi nito? How would you do things differently? Wow. I mean, how would you do things differently? Keng obrayo, keng biyeyo, keng pamilyayo, ngening realize yun na posible palang makanya na sitwasyon kaya kata mo na napalang ka-importante ing dakalabage. Anti mo itang makayadya ka king makanya sa kuna, itang makanta. So, may pag-share kayo po ngayon since invite me kong Ray ampoy Pitit, banta represent do rin ng younger generation ng pong rening mas prime. Prime generation. Yan. Aga nakakumo ka sabi kaya namin sa ni Jadang, JD Herrera. Shout out JD. May kaya kasi may grocery shopping kaya minsan. Ako na yung tagayan na magkani kaya nagnan ko na. Di sabihin may makanyan. Nang anak tamo sasabihan kaya katamo itang pinatubo. Itang kanyang panahon na pinatubo. Kaya ba di katamo rin anak-anak tamo pa kanita? Ako 2 years old ko pa kanita. Ika rin Bruns. Around that age ka naman. Tampa balo. Tatanda na ko kasi Tatanda na mo na. Pero ako balo So, bala mo, itang pa-chicken mento da kaya ka ring elders kaya ka. Bala mo, masyado naman kahit siguro yan ang mangyari kayang panahon tamo ita. Naka-Hollywood na. Wow, naka-Hollywood itang patang kwento de blam itang epic siya king Hollywood na. Wow. That's probably not gonna happen twice in a lifetime. Pero ilan mo yung mangyari. Kaya ni pa, mangyari na. So, bala mo, atin tamong malyaring i-share ka rin anak tamo. Patse meto anala. So, bala mo kantaya rin itang bala makakikita ang parallels na. So, kayo guys, itapinin kutang ng Bruno, what will you do differently? Aliwa itang, kaya rin nanini magsamgyupsal ko. O kaya itang, kaya rin nanini mangan kong kay, mangan kong manyaman na ramen. What will you do differently? Nanong bagay nga realize mo na magpayaliwaking point of view mo king obra, king biye, king love life, pwede mo rin. Sino pa sabihin nyo? Gana nga.
Ay, ren pong kay Manalbe. Ore Manalbe, okay. Oo. Pero ikatamo mo rin kong Ray, share tayo kanya ning kaya katamo. Umpisan tayo na siguro kung Nika. Ikapitit muna ka, sige. Oh, yan. Ay, ito. Hi po. Pressure ne. Pitit ka. Wakin niya po. Thanks, bro. Okay. Kayo po. Kaya age ko po ngayon well, first year college. Bayo pa ing ega na gano'n. Ring, like first year college, di ba kaya? Ring older guys na... di ba? Joke. Di ba may kong Ray? Kaya kami score. Kaya kami score. Kaya counted. Kaya itong bayo pa ing ega na gana para kaya kami. Wow. Entering a new world mo rin college. Nanong klaseng bayo. Itang bala mo. Bayong mag-adjust kayo po. Mag-adjust kayo po. Agad kaming kaya high school chill mo kay agad kaming mag-change na so chu kapag itong transition period na. Okay din yan. Kay ito. Same question. How would you do things differently? Wow. Seeing all of this happening around you, did you realize something na ay mas maulaga palang makaniningawan ko or ating kang yung effect ini king burimunggawan psyche. Pwedeng dati bisa maging radio jockey this jockey ngayon bisa na kang maging tricycle driver mo ako balo na. Dati bisa ako maging tanaman, ngayon bisa ako maging bote ng shampoo mo, yan tumanta. Ito yung balo, tama ka. Okay. So, ba yan? Seriously speaking, personally, na sige. Yan. Kasi mag-aral kong medtech. Kay, isip ko ngayon in generation saktong may biglaya kay mangyari ngayon isip ko, karakal pala pa na kailangan na yung field of medicine. So, dapat everybody should be aware na mga nino talagang important o nano talagang important naggagawan for the sake of everyone din. Lalo na kasi lalo na ipitit kayo. Mag-aral yung pharmacy na. Pharmacy. Medtech. So mag-aral yung medyo malaw ito. Mag-aral yung medtech na. So ito Mika, I'm sure Mika realizations ka on the challenges of medical technology and sciences. And especially in the time of facing a pandemic, because facing a pandemic is a totally different ball game. Even G7 countries, mo Italy ang pong US, ilang matali kami turan. Kening center na lang yan kay. Opo. Italy ngayon may lumpuya uling king milyari. And imagine those are the countries na patsema kanyan ay solid la healthcare din, solid la. Itang mga so I'm sure petit kaya field mo dahil karang realization sa lalo na rin mag-medtech itang they talk to ilang mag-supply karang technologies. Siguro ilang gaggo. Nice try. Mabiyasa. Wapin. Ingkay po mo yung brother-in-law. Exactly. Nanong gagawan da ring medtech? Bantay settle tayo pa. Wapin. Brother-in-law po mo medtech. Sorry, first year ko pa ako balo. Joke mo. Kailan labs ilaratang example urine, blood, phlegma, poop. Wow. So specimen. Ilang mamaya. So sabi na yung comment section, scientist la deng medtech yung USA. Talaga. Okay. I think buling naman ng medical field basta liban may yan you're dabbling into something in the science of medicine So stuya itang qualification tang ita.
Sabi ng Sir Alan Sampang, MedTech Impeca frontliners. Which is true. Honestly, right now, MedTech yata yan. Karatang samples na test. Kasi, and if those, are handled may handle maserese, maragula impact ito. Malyaring mika outbreak or contamination. Mali mo, irresponsible scientific something in migkos kaninin itang irresponsible medtech in so stuya pala stupid it kanin Ken mo rin na-realize na nakatangka detact information about nanong gagawin daring medical health workers na. Anti mo yung medtech, hindi ko ma-realize na ano talagang gagawa na. Ila ing karela nung expose na rin ng nurses tam, same mo rin itang danger karela. Kasi right. Atyo karela mismo itang specific specimen na pwede laring may apekto na. Yes. And the way they would handle that specimen is key to finding out if there is a vaccine or a cure or whatnot. And nung i-identify definitang specimen na ito nung ating yung strain of the virus or not. So, margul bagi. So, dakal salamat ka rin kay ganaga ng medtech tamong mag-over in the front lines right now. I'm sure marakal na rin. Okay. And Petit, any more thoughts? Will you still pursue itang mag-medtech mo after? Yes. Okay. Did this reinforce your tangbala mo, your drive? Reignite your passion. Wow, itang manta. Lalo na mom ko kasi doctor rin, family physician niya. Kanya Clark. Wow. Marao Chinese kin. Wane. Ito. Ika Nix, nano mong kinagay Petit bronze pala bayo kami wala balo ko kinahime pa sagli iuri. Kinagay mo nung if it reinforced itang willingness na to study more into this field. Good question. All right. Mubunta mo kang Nika. Nick. Nix, nano mong what will you do differently after this is all over? Ako siguro muna akong gawan. Maglaan kong for emergency money. Yes, I'll save for emergency stuff manyan. Kay lifestyle. Makanini ko realize makanano ka importanteng pamanutod king oras, pamangan masalese, makanano may kailangan i-take care kaya ang immune system kasi mumuna kahit talaga kinarog ko kasi in this pandemic sinisaktuan ko pang mika tonsillitis sa dua akong best may ER so kinarog ko bala ako sa career ko and i-vlog tayo I realize ko makananya ka for in healthcare system tamo. So, somehow, since ako kasi aliko, to be honest, aliko kaya. Aliko makanta kapakkel American government system tamo. And king milyari nga ni, bala mo may curious ko no nano talagang malalyari, nano deserve tamo, makanyan. And yes, and nano pa, ito maging palaging ready kasi eta mo rin balo na nung malyari in the future. Tsaka ita maging organized rin ka rin nga ng bagay kay ita pika lifestyle kay nananong atin yung kimbale kailangan pa niya akong ating makaimbak kumbaga. Spam. Ikaw kuya Keds, namin kaya yes. Exactly. Tingit kayo niya. Chocolates and stuff. Totoo yan. Anya pala, balo na yung ngalan ng guy. Medtech ya pala. Sinabi ng Cora Eugene na din. Good to know. Medtech ya. Mag-renew ya ka ng license, kaya rin ng crisis ini. Totoo ito nakatangka helpless. Kasi etaya field, mong makasaw directly kitang laban na nining COVID-19 Nya ilan mo atin niya nang kaimportante nung ating kang linya king health
anything nang karagula sao panjam malati yang malati. Actually jam pidya ka mo. Ne? Jam pidya ka mo rin king oras ini nang korala mag-post na atin pong makabulat clinic pidya ngayon makanya. O gandeta mo asopan mo na nang karagula bagay yung panahon ng ngayon na. Okay. Tamo. Sasabihan ng Bugiyo, hindi ka tamong tek. Makasahop ka kano bro if you stay at home. Totoo yan. Wait, apin ting peka ikatamong regular manggagawang Pinoy. Mapalyaring apin tayo itang maragulta mo nga sahop kening pandemic kayo ni. Kening quarantine. Flatten the curve. Yeah. Flattening Ate ko pinikita na my mom used to scold me because I'm so lazy and I'm always at home and look at me now, I'm saving the world. Wow. Your Netflix binge watching will save the world to a certain degree. Yes. Ikay po kong Ray, nano pong at your age ketang experiences you. What has the coronavirus quarantine or has this pandemic changed your outlook in any way? Well, munang dili, importante, maulagay ang Kapampangan. Okay? Okay. Seriously. Seriously, kalupan ito sinabi ng ni Kanan din, readiness. Ne? Dapat yung readiness, aliya mo keng material. Aliya mo kaya dakal Kapampangan, dakal ka toilet paper, limo ka nito. Ready kang mate. Okay? So ngayon kaya edad ko, lakwas na kaya virus. Vulnerable. Ding bituturan, may nasa elderly la Opo. So ngayon, yung sasabihan ko, kareng nung ating manal be, kasi singidad ko, kareng pengari do nung nano. Tamo tatakot. Kasi sooner or later, matay ka Yung tao, matay tangan Siyempre, alam ng bisang mati. Alam ng bisang mati. Normal mo ito. Ninong bisang mati ngayon, siyempre. Etapa bisang mati. Moving, inevitable na mati tamo. So ngayon, nung atanggap tamo itang kaya katamong kainan, nakita mo, yung sarili ko, kapulpik ko mo, kaya sa kimyato. Alikabuk ko mo, kaya sa kimyato. Siyempre, nung mawala ako, din ka na akong pamilya, kaluguran, panandamanda. Unang, that's life. Ngayon, yung makaragdag kayong stress na rin tao, itang tatakot siyang mati. Makaragdag kayong stress ito. Kayo ang nanganako pa, understandable, naintindihan ko. Ako bisang mati ngayon, dakal ko kumuringgawan, ako ko may makisawa, kareng single pa, paragulan nyo rin anak ko. Unang, ako kayong bili ko. Di nga na ako, more or less established na lang. Tinakong kit may kasawa, tinago na ako yung kasalan ng anak ko, nikapo na ako. So, okay na ako. Metong yang peace of mind ko. Anong nano man yung malyari, okay na ako, ready ko. Ita makabawas siya kayong stress. Opo. Kasi puta sakit ko, puta matay ako. Makaragdag kayong stress ito Ing meto nga kailangan isipan na ng tao. Patse alakang control. Paborin me alakang control Okay? Ngayon ing virus yan, ing meto nga agawa tamong atintang control. Talulwal, nung babawal na katalulwal, talulwal, nung linwal tamo, panemanos gamat, magmas, nung naman kayo, atintang control ka nito Pero patse ala tamong control, paborin tayo tayang, alayang control Makanya kasimple yan. Itang ating kung sasabihan, cross the bridge when you're on it. Kasi nung wala ka pakit ang tete, isipan mo na, makanalo pa yung lumipat ka ng tete nga, kagalang siraya, kagalang ating manako kitang manuldat kitang sumagid. Opo. May paisipan dito kasi wala ka pa ka rin Ngayon, putang at ka rin. Deal with it. Ay, ito yung brief sabihan. Opo. Nung nyaring di nga liwas sasabihin do,
Kaya ka masyadong mag-depende ka future. Kasi maka-add ka yung stress mo ito eh. Samantalanan mo yung ngayon in past, ala na kagagawa ito, labas na eh. Pero siyempre, gawan may lessons. Life lessons. Yan eh, nung kaya maligyari ngayon eh, lawin day by day. Itang, nung ating kangagawa, gawan na eh. Nung wala kang agawa, paborin na eh. Kasi miragdag ka stress, miragdag ka anxiety, unnecessary. Yung metong pa, etabalo nung nanong malyari bukas. Nung ating kang kamag-anak, kilele mo, asawa mo, anak mo, kaulan na eh. Sabihan mong kaluguran na eh. Yung balo na malyari bukas eh. Okay? Nung ating kang kapate, nung ating niya nga gawang yung sukera, usan na eh. Balo mo, itang milyari kaya kata kanita. Salanan mo talaga ito, monta na. Aminan mo na. Aminan mo na, kasalanan mo talaga. Bayo mayaring yung gana-gana. So you get my point. Sorry na ka. nung mate ko, ating kung babakalan, masanting. Masanting. So, denggang kaya nga rin. Denggang little bits of baggage. Let them go. Okay? Karang kamag-anak ka tingkang kasabi, pagsabihan mo eh. Nung isipan mo nga tiyang agawang gusto kaya kalimutan mo ito. Kumusta? Makanya. Just break the ice. Kasi nung minsan may kakapatid yan eh. Labi sasabi eh. Tama ka niyan? So, pagsabihan mo eh. Let's mend fences. The bridges that we burned. Samasantala. Kasi solid yan. Yeah, yung maligyari mo kanyan, maging life lessons dapat kaya katamo. Sama kanyan. Malagi ako kung Ray, aliya mo po kaya kayo applicable ito na. Hanggang sigurong compete or kaya kami, on a level, dapat ready kayo po sigurong mawala kay ti sulip eh. Dapat on a level, ready kami. Meaning na, nung ating kayong sakit alub, dapat agyumin ang ibili, nung ating kayong inanakit, agyumin ang ibili, kitang moment na datang na mo expect. Let go baggages. Siguro kay po bisang mate uling ating kay pamburing ay chip tutoy ta buri mila pangakit ng anak ming miras kay makanyan. Pero on a level, itang alakin choice mo kabud niya misal baging yato pasibay, mig kabigbang pasibay, anti mo ite mo na control ita. On a level dapat ready ka rin. Mag-let go. Alis rin ang utang mo, no kailangan isipan. Wait, tama. Ay, Nakautang mo na. Nung buri mo na yung salwa nitang buri mo sagin, yan ang mag-manual, imatic mo na eh. Akala. Ilon mo nongan. Ilon mo nongan, ding ilon mo. Ding loan mo na. Wow, bantay. Yan, medyo mag-loan na ang dahil sa paki pa nga ditala retang kabalen o karing aluman ng bansa detang mabibiye day to day. Opo. Detang daily wager Sara. Opo. Kasi medyo masakit ang daralanan dito. Opo. They don't have the privilege that we have. Itang atsuta mo ngayon itang mag-enjoy tamo kayong internet. Wala tang mga ngobra, tang mga yan. Totoo po yan. Actually, may labasan mo Aldo, ating may ka-incident kayo ni Abakan. Itang may itong katatang, nanungatag yung pakanan din ng pamilya na. Kay, mimisip ng gawang marokking sarili na. O si mapapigid dere ng pulis na. So, tutumilyari ta. Opo, 2 milyari. So, in case ini, sigurado ko, aliya mo isolated. Sigurado ko, maragula effect ini keng society tamo eh. Siyempre, naman naman wala kang akong ginoon eh. Kasi aliwa may nalafate na kanyan. Pero kareng kaya balong nano religion yo. It doesn't it's importante ng nano religion yo. Nung ating kang faith, manalig ka, mas mayan. Kasi anything that's out of control, is kung penalig mo kaya, kakayan niya.
Kakayan niya. Kasi mo niagyo eh. So mo niagyo, i-down mo kaya. Mas mayon niya kunta. Nya buri nga sabi kong re kasi ali itang typical retang nung iba pa ko mo yan o itang ingkong ko itang pilit na nanonanon kay siya sabihan na balo ko dahil naman maniwala kayo nya buri akong kasabi kong re. Isdan lang siguro ring Manuel Beta mo balada na ning episode day ni Mete. Literal lang Mete ako bagan. Mo pala kapang pangalan mo maging dark. Ali pero I mean achuta na kitang point i-consider mo na ito eh. Kasi mo balo na nung malyari eh. Kasi bayo milyari ni intutunan dapat adoldo. Makanya nangisipan tamo. O neng yan eh. Bala mo may intensify realize pa ng any day. Iyawa ka, sakit ka, matesa. So, kalupan ito sinabi ng Nika nandun sa Palapaya. Sinabi ng Nika, ready ka dapat. Ready ka. Ngayon, nung ating kang agawang kasalanan o kainan nung nanumang kain mo kayong sarili mo, usan mo yung tao, mag-apologize ka, itang kewa pa nito, usto. Ika ng balong Palapaya. Itang makanyang make amends. Mas yung point mo ngayon kong Ray, yung topic ta kasi, what will you do differently after Pero nginipa mo pala, dapat umpisan malyari mo nang gawa nito. Nginipa mo, umpisan mo ni ito. Nung naniman mababalakan mo after, nginipa umpisan mo na. Medyo masay mo yan nung bigla ka naka-Facebook nitang kapatid mo. Readiness and let ang baggages, let go of the baggages. Tama ka na. Lalo nang iniging sitwasyon. Sige po. Pero medyo easier said than done, Ara. Kasi yung pride na rin tao nung minsan. Kakapal yung mga kapal. Balang tao, agagawa rin makanyan. Yan bigla kasalanan ka na ako, kaya ako mag-apologize, sana. Ating makanyan. Pero kung milyari ngayon eh, hanggang isipan mong yung bigla kasalanan, ikan dapat lumapit. May panahin lumapit kaya ikan lumapit. Kasi, oxygen mo kaya ka eh. Mamahid na ka. Ika na linapit na mamahid na ka mo kaya. Anong bagay chita eh. Bagay chita. Ati ang lungkotang ipitit. Sige. Kayo po, ito pong mindset po nga ito, a-apply niya din po anyang alipa po mangyari na. Kalupad din sinabi ko, din baggages, kailangan lang ibili. Ngayon, milyari ngayon eh, bala mo, maka-highlight lang mo. Maka-highlight lang. Pala na, kailangan palang gawon ito. Tama ka niyan? Uling ngayon eh, tabalo nung namalyari kaya katamo bukas. So, ita sinabi ko, Aldo, bayo pa milyari ni, malyari pa ka ng gawan. Tama ka niyan? Para kumabiya kang harmoniously. Alakang darlang kay puso mo. Palagi ako po metong asangka na niya mas mayan niyang gawan ngayon. Parang ako nung ating kamong kapatid, mas mayan niyang mas mayan na misabi ko ngayon uling ating tamong common enemy. Exactly. Mas mayan feeling ko pinititang kay uling ating tang common enemy. Para pareho ta paglaban ngayon para pareho ta goal. Anya nang kasagling makarelate andiyan kitang kapatid mo. Positive ya kanya yan. So, kasi paano lang kung yung nanumang negative, at yan sumangit na positive. So, yung COVID, obviously, negative yan. Dapat, manakit kang positive eh. At yan, metong niya ka rin positive yan. Itang we can live harmoniously nung anti makakabay kaya katamong biye. For your own peace of mind, itang mga yan, let go of baggages. Let go of baggages. Sasabi ko yun obviously matuwa kayo karing experiences ko. Dakala panahon na ipagkamuha kayo ng metong tao. Numisan na lamang kayo. Ikadaralan din. Totoo yan. Makanyan. Kung kaya sabihin mo kayo, tabidyari kaya katamakan mo. Ako, nakaliyon ko na ito na. Itong mga yan. Pero yan mo balo, ikaw palang magdala. So, kailangan, isipan tala rito, nung
kamuan tamo, nung waki katamo, lakbas na ka rin kamag-anak ka rin kaya katamong pakamalang PNJ. Tama kanyan. So, panupaya medyo... Ali, magaling yan po. Magaling yan. Ready pong malbe. Ay, mamasa ako pong comment. Fruitful ya po ing topic dakal salamat. Dakal tamo apulot Berto Bantog. Huli mo na. Mag-enjoy la po rin Manalbetam. Oo, mamasak pang metong. Jet Sagun, words of wisdom from Idol Sir Ray J. Maniago. Kapag sadyan. Ito. Kapag sadyan. Something ita kapag sadyan. Ay, ni pa po. Kapatid Anika, kaseryoso mo. Ay, alway ito. Ali kasi nanakit kung kaalo ako sa labat. Mas sila pong inikeng piyesta mabalakat. Sana po okay lamo rin kabalenta mo ken. So sana po may report na. Ikit ko mo kasi ka rin group chat. Nung online kayo, mag-comment kayo ganyan nung makapag-comment kayo. Nung okay kayo mo, abasada rin pamilya yung mga niyan. Sana po may report na. Yes. Amen to that, Bapang Ray. Okay. Ito, alam mo na. Oo, salamat. Ito namisan mayan sa sabyan. Nuling taglena ng tao yung pride eh. Itamo nga natin ta pride. Normal mo ito. Yes. Inki, nung makananon tayong kontrolan ng itang pride ito. Yes. Nung makananon yung agwantan. Yung pride, I treat it as a barrier na. Panay ako sabihan, patsaya ka eh. Nung ating kamang pride, ang ating kang kasabi, subukan mong pangibabawan itang pamikalugudyo, una meta, timo, yung pati kaming Nika, mga yan, or Bruno, or Petit, mga yan, itang, I'll think of the happy times na pa, kibat sa kanila itang pride, tumanta. So, siguro, masanding yan ang advice kaya kayo ta. Buntong hininga girl ko eh. Nanito. Kung ngari, itang, ali ko kasi ma-pride at tao eh. So, nung magkakay ko tang panay ako mag-sorry, makanyan. Tabalo, being a bunso person, bala may habit ko yung Aliwa tayong pagkabunso mo. Wow. Isang tingin tani ka. Kasi balo mo dito, mag-sorry mo na eh. Di nga liwan tao, magkasakit lang mag-sorry. Magkasakit lang manyad ka panupayan. Magkasakit lang. Mabayad lang ka rin kaya liwan tao ito. Ano yung kaya po kasi mas-stress ko at paano ako mag-sorry? Kung kakilala, balo nang yung may kikasalanan, dapat magkasakit ang mag-apologize, magkasakit siya. Actually, kung Ray J, may ka-relate ko pin kasi sinabi mo kasi ating current friend na maging okay kaming this quarantine season mo and nilet go ming eganaga ng sakit loob kanya. Kaya manay mo kasi makarelate ko. Lemo na silin eh. Wapin. Lemo na silin, okay na kayo palang nikan eh. Kanya pala lang silin ni. Alim biro mo. Sabi ni silin. Silin eh pa okay kaya ka. Eh pa okay kaya silin niya lang. Naalala yung ganyan eh. Alibero mo. Sorry lang ha. Okay. I love you nga kasi. Okay, karen pong bahin datang na. Impis sabihan mi po is, what would you do differently after nanining COVID-19 pandemic? Nanula po rin baywan nyo. Pero kemping pami sabi mi, miras kayatang puntong nanumaninggawan mo after nanini. Ngeni pa mo, umpisan mo na. Manta pupupulan mo niya mo kayari. Yako, realize ko, nung makapag-share ko pa, diyang medyo overtime tayo ng bagya, ako siguro yung alilan ko after nanini is my time with my kids. Kasi, I know at some point, bala mo maigi kong absentee father na, yako kasing lulwal kayang bale, Mrs. ko kanya ang bale magobra. So, she's always there for my kids. Tanga realize ko what I've been missing. Nganing, atsuko mo bale magobra ka rin. Magobra geni. So, anti mo itang moment sa mga latiya, ating ang balong word di kaliya, mga yan. Ami miss ko reta, uling chukobra, mga yan. Si mapin, kiyang obra ko itang, panay ko lang ayawos, mga yan, na diyang maka-duty ko itang minsan sa likod kay kiyang screen malatiya, mga yan, na maka-video call kami. Pero, those moments like that, I need to cherish those more.
Lalo na nung may balik ko yung quarantine. Ito yan, Kevin. Imagine, ding OFW tamo. Nung mga nanundar na sanda. That's right. Opo, straight up. Chula kayo nagawang bansa, mga laot lo. Babae, tindarlanan da. Kaya daw pa kaya din pamilyada. Opo. So, baka niyan, kailangan appreciate tamo. Kasi, to take for granted tamo, ka, isaman mo, magobra ka, pero makahuli ka pa mo rin. Okay? Uning minsan, to take for granted tayo ito. Kasi, kung isapin, nung walang maligyari mo kanyan, marakal tamo to take for granted kayo nga to eh. Marakal tamo blessings eh. Marakal tamo blessings. Kailangan ikakakaling mo dito. Pasalamatan talaga yung blessings ng hindi tamo. Totoo po yan. Okay. So, ako naman, di ka na ako medyo surface level lang mo. Yung lakal yan Aliwag, bata may contrast na one kaya ng contrast ka baga, medyo surface level lang rin ka na ako. Detang sulok-sulok mi dapat lilinisan ko na pala parati. Panay ko na pala dapat lilingunan. Kasi, dati panay akong distracted, panay akong sangkan na, mag-edit ko pa kasi ati ko pa kasing literaturan mga yan. Kaya ngayon mika oras, mika panahon ko, ganaganang sulok na ng balemi apong talangge. As in, nandin mo detang gate ming lati-lati king side, biklat ko lang, kaya dirutan mo yung balema kanyan. Kaya, akit mo rin ang parts na kailangan mong lingunan, kailangan mong linisan, pwede mong i-utilize, makanyan. So, kaya rin na siguro nining sitwasyon na ini, karen manalbe, keng mas pwede kong maging mas efficient keng pamanggamit yung space keng bale, pamanggamit yung keng sulu. Siguro ating corners na na kailangan ng sulu or pwede mong dyan sulu for more security makanyan kaya tamakantang point. So ngayon mo na pwedeng lawin ganyan. Ampong pisasabihan mo yung misan, masanting sana ating mapilang hardware na makabuklat. Kasi ngayon itang time na pwede mo nga i-repair ding ganang pwede mong i-repair kem baleyo. Dati mo ngayon mo alingunan. Itang ngayon mo alingunan dati mo alingunan kasi kulang ka oras. Trivia. Sige. Na. Sadya. Kai, minuna akong pintalan during the quarantine hardware. Minuna akong pintalan. Itang hardware kaya ning pandan. Sinali ko mong Kai. Makabulaya pa. Makabulaya pa. So, sana hanggang yan, makabulala pa mo rin kasi dakalapin na sa ngayon yung hardware. And nung na naman rin makabulala yung hardware. Ampong ngini mula alingunan dito Ampong, kunyari, ating hazard kem bale like renghos yung keng gas, luma na lang makanyan. Ngini mo nga atyak din So, pwede kang bala mo i-renew mo nga nitang na ganang renew mo. Banta, kabalik na ning normal season, hopefully soon, na ala na kang oras pa si Bayo, alingunan mo na lang. So, ako palagi ako data, madagula bagay data. Ilang malating bagay rin, Bruce. Kailan okay lang rin. Kasi samantalaan mo itang oras mo, paka-quarantine mo kanyan. Wala ka rin gagawa na liwa. So, yeah. So, okay lang rin. Alright. I guess that's all the time we have for tonight. Agli, bitit tatinga pang i-share. Go. May bigla ka nandin misdan ka nandin Ha? Ati ka pang i-share. Okay na. Okay. May solve niya kareng kaya ng Kong Ray. Ngayon na-realize nung nano pala. Pero, idagdag ko pa, metong mo, Ketang nanong gawan mo after. Metong panggawa mo after is nung nanong dapat gawa mo before. I mean, before na milyari nini, retang isipan mong mapang gawa ko na ini, mapang prepare na ako mga yan, mapang mag-stock kong makanyan, mapang atin kong makanyan. So, nanong gawan mo after na nini, apin detang dapat gawa mo sana before.
Wow. So, nung next time minta ka SNR, kaya ba magado ang isip nung kunan may itang spam mo, itang prem, kunan mo na itang spam. Wow, totoo yan. Pong peanut butter kasi ilo rin pinakamalot masira eh. Ang pamanta pala kabilis maigisan ng pan. Peanut butter. Makanyan. Then, honey rin, nila masisira, sabi de. Wow. Ang poreng pan, nung kaya makapag-stockpile ka kasi malagwala palang mag-isang patse at sukungan bali. O niya ito, malagwala namang masira na. Malagwala na. Wow. Magagwala masisira. Ito, ang pong kengkay. Last na. Palagi mo importante hindi kasi marakal ko akakit mag-post na makananula ka no rin din nga aliwa na tapimpis sabihin taming sweldo aldawan ne. Wow. So, apininitang time na realize mo na naka-importante nga tingan tipon. Yang paditak-ditak mo ingaldo. Importante kotang milyari pa si bayi ni or milyari ka rin anak mo makayadyal. Actually, nasasabihan mo ako yan. Na ka makakain magastos, kailangan natin kampanya tipon kasi embalo nanong malyari in the future, mali mo tang baga kabut ka mo hospital or ting mo makanyan kalo pangyan at yung pandemic ka pa kanyan, kailangan ka nung ating emergency money. Wow. Metong ko pang isingit panyaro. Ding medyo atin-atinan kaya katamo. Sanang hanggang kapurit mo makapag-share la. Lakas na ka rin frontliners, ka rin checkpoint, makanyan, expose la rin, di na lang inuman, tama kanyan. Hindi ka kaya. Bakit ka makapakanan mo, ipapanyaw. Correct. Andiyan ali po ka rin, ali mo ka rin makwalta, andiyan po ka rin ng middle class. Andiyan kapurit, nung sabi tayo pong palwal yan, madagul yung bagay yan. Andiyan sabi mo 50 pesos siya yung share mo. Nung dinalan tamo kayo, libo tamong tsa 50 na ng karagula bagay yan. Oo naman. Yeah. Ating ko nga share na agyo yung ilele para ka rin ng frontliners. Madagulya pong bagay yan. Oo. O ito. Sige. Ay, ito. Pitit. Atin niya nga isip. Philosophical. Karang egan-egan estudyante ini na mag-struggle. Karang kabarag-baga assignment. Napopost ka. Atin. Wow. Okay. Atin pa rin. Mag-postpone la anyang, kaya kami, mag-postpone la anyang March something. Basta AUF na. Nag-resume April. Mag-resume ko noong April 14. Anyways, syempre, mumuna pang quarantine na. Itong makanano lang gawang assignment rin nga liwa na ila pa masyado mag-sink in yung nangyari. Itong mga makanyan gama. Kay 8 weeks ko naggawan assignment. Ito makanda. Kaya ito ang alarin, lalo nang ini, chulangan baleran tao, alilarin itang stable connection, makano na itang makan. Totoo yan. Or mapalyaring ila stable pa manisip. Ito pin, itang maka-in-shock na lamuring aliwa. Isipan ko din. Ito. Apin yan. Apin sa kanan niya, ikatay pitit kasi never tang realize ito. Alita lalabasan From younger generations point of view. Mapalyaring kaya katamo kasi malati ang bagay ito Pero karela, pwedeng pininyato dito itang assignment dito. That's what their world is all about. Yes. Alright. Okay. Wah? Hindi pa niya man po yung pisabyang Kenny. Apin. Dakala salamat at ayabi ko kayo din kayong dakal mo naman salamat kong Ray. Sana miulit ini. So palagi ako nung kumaba pa ini. Ikatay katako. Pasibayuan tayo patamisan. Wow. No problem. Maral ka pants kong Ray. Manigot ka. Wapin na, stay lang. Nakita ko 40 kayo naman.
Aliwala demographic kong rin niya, pinaluwata fans Okay. niyo. Buri ka rin pasalamatan ni Petit for joining us. Sana makiabela rin. Makiabela ka pa si Bayo kaya kami. And of course, pasalamatan kaya rin panena mo. Sana isasawa yung Kapampangan for supporting us in doing what we love to do. Especially, of course, our patrons mo rin. Dalang salamat ka rin susuporta kaya kami kaya patreon.com/WeTheLocal. Ito mo guys, nung alala ko ang alimang sabihan, magkaita na, mamuntana, karang kaya katamong salamat. Safe po. As usual, may kita bukas. May pabing. Bye. Salamat. Bye. Luwit Good ko naman. po. Yan, Gabi Kong Ray.